turabashuje abakurikiye La Voix du Grand Kivu, turabashuje kandi abo muherereye mwese abari muri Afrika, muri Amerika, i Burayi, Aziya ndetse no mu bihugu bitandukanye tutabashije kuvuga. Nkuko mubizi, i Kinshasa hateraniye dialogue intercommunautaire ihuza amoko atandukanye muri Sud Kivu, arimo abanyamurenge, abanyintu, abafurero, ababembe, ababuyu, abarundi n'abandi benshi batandukanye, barimo kuganira ku cogarura amahoro muri ho Emoye Plateau zo muri Sud Kivu cyangwa se za Uvira, Fizi na Mwenga. Ejo twabahaye incamake ku buryo umunsi wa mbere wari watambutse. Ubu ngubu rero tugiye kubagezaho uko umunsi w'ejo kuwa kabiri wagenze. Uyu mubona imbere yanyu yitwa Pierrot Kaluba, akaba umuperezida wa communauté y'abanyintu, akaba ari muri iyi nama nawe aserukiye communauté ye. Reka tumubaze muri make uko umunsi w'ejo wagenze, ariko dutangira tumusuhuza. Mwaramutse Perezida Pierrot Kaluba. Mwaramutse bwana munyamakuru. Muvyutse neza? Muvyutse neza hano kuri Hotel Beatrice muri Gombe, Kinshasa. Ugereranyije Uvira cyangwa se muri Sud Kivu na Beatrice murimo hano, kurabona changement imeze gute? Hariho changement nini cyane. Turi muri hotel imwe, sinzi ko nyayivuga, ni hotel imwe kabuhariwe Muzambere hano Kinshasa, kandi ziko muri Uvira ntabwo tayindi hotel nyayigereranya nayo. Ko munva bumerewe neza, ibyo kurya mwabimenyereye? Twabimenyereye ariko bimwe bitadushobokera kuko ubugari ntabwo buhari kandi si bwinshi, biratugoye cyane. Hanyuma ibiganiro mwagize iyi minsi ibiri tambutse, cyane cyane umunsi w'ejo wagenze gute muri make? Ikiganiro cyaratangiye gitangira neza. Umunsi wa mbere wari umunsi wo gusoma amakaye de charge nuko bayita mu Gifaransa. Uwo munsi uratambuka nta kibazo. Umunsi w'ejo ni wo munsi wo kuvuga ngo amoko ahure, buri bwoko buhure n'ubundi. Habanje guhuraho abanyamurenge bahurana n'ababembe, abanyamurenge bahurana bafrero. None je pense que abanyamurenge bahura n'abanyintu aribwo namwe turangiza tumenye ibyo twavuze, nimba dushiraho igikumu tugira amasezerano yo kureba ko intambara zashira iri iwacu mu misozi miremire. Ugendeye kubzo mwaganiriye uko mwagiye muhura mu matsinda, hari ikizere ubona wohereza abantu bo muri Sud Kivu ngo bategereza amahoro? Hari ikizere kubera ko leta ya Kongo ibifite mu ruhari, kandi yavuze iyo igiye guhaguruka kugira ngo idufashe kugarura amahoro mu karere. Icya kabiri, abasivile bari mu b'abanyamurenge, abanyintu n'abafurero n'andi moko atuye hariya bararushe n'ibita, ntibakibishatse gukomeza ibita. Igihe hasigaye gusa ni ukubwira bari abahungu bahebagwana no kubasensibiliza kugira ngo bashire intwaro hasi, dusubire ko twari tumeze mbere na mbere. Mu madeclaration numvise amwe yavuzwe ku munsi wa mbere cyangwa se mu byari mu makaye de charge, harabo numvise kugeza uyu munsi, ndagira ngo niyo abafurero niba ntibeshe cyangwa ni yanyuraza kunyibutsa, bakiriko bavuga ngo abanyamurenge ngo nabashisi cyangwa se ngo nabanyarwanda muri iki gihugu. Mu byo muhamwiga ico naco kirimo kuri nationality y'abantu bamwe na bamwe? Muri ico ni kibazo kimwe gikomeye, kandi inzi yuko mu makaye de charge harimo ibintu bimwe arimo amajambo menshi kandi amwe akomeye tutagenderaho, kandi nico bita mu Gifaransa kugira tolerance. Kijambo rya nationality ntabwo yatuma tudakomeza ibiganiro, kandi umenye ubwana munyamakuru, umenye ko iyo umuntu yarakaye azatukana, azavuga ibyo ashaka. Me hari ibintu bimwe biri mu makaye de charge bigoye cyane, bitobona n'ikibazo, nibyo abantu bakwiye kubigira concession. Icyo nyakubwira gusa hejuru y'iryo jambo ni nk'ako abantu
ari ukurakara gusa bavuga nk'ibyo bintu. Donc wewe kuri icyo cya nationalité uremera ko bapfuye kubivuga gusa ntacyo bishingiyeho cyangwa nawe no kwitega? Ntacyo bishingiyeho bwana munyamakuru, ntacyo bishingiyeho. None uko utekereza urabona ko iki biganiro by'uyu munsi muri buze guhuriza ku kintu kimwe cyiza cyangwa birarangira n'ubundi ari ukuguma gutukana no kuvugana nabi gusa? turashika ku ijambo rimwe rigarura amahoro muri kaya karere, nubwo bamwe batari basatisfait ariko abantu bose tibaza basatisfait, ariko je pense que nzi ko dushika ku ijambo rimwe rigarura amahoro hariya. Izi ko none abanyintu baganira n'abanyamurenge, je pense que mu byo mumaze kuganira mwasanze ikibazo ari bande? Ikibazo n'abanyamurenge, ikibazo niba mwasanze ikibazo kiri hehe? Ikibazo none ndi twavuga ngo n'abanyamurenge gusa, parce que ikibazo none ni généralisé, parce que kumenya ikibazo ari bande nukubanza ukamenya geneze cyatangiriye ha. Abanyamurenge baravuga ngo ni ibintu byatangiye muri 64, abanyintu bakavuga mu ni ibintu byatangiye mu 1996. Nkuko kuntu ibintu byose biri complete. Voilà pourquoi je nyakubwira bwana munyamakuru, ntaho twashinja kuvuga ngo ni watangije, tunamushinje gutyo tubona ko tutashaka amahoro, ariko iki hari gusaba abantu ni kubabarirana. Ibyabaye byarabaye, byaratambutse, tukire kureka twibagirwa ibyatambutse kugira ngo dukomeze n'ibindi bigiye kuza, kugira ngo duteze kariya karere kiwacu mu misozi miremire. Turabashimiye mwese ko mubashe gukurikirana amakuru Pierrot Kaluba duciriyemo muri iki gitondo kuyabaye ku munsi w'ejo. Turaza kongera tumugarukeho mu masaha ya nimugoroba nyuma y'ikiganiro. Uwo twavuganaga yari Pierrot Kaluba. Undi muntu tugiye gusa n'abavugisha nawe ni President uyoboye iyi delegation y'abanyamurenge, Mutware Tade. Nkuko nari mbivuze ni uyoboye iyi delegation y'abanyamurenge muri ibi biganiro. Mwaramutse kandi muze Mutware? Mwaramutse neza. Mumeze neza? Tuzutse neza ariko nyine mu ruhoni mwinshi. Ejo twavuganye namwe mutubwira resume y'umunsi wa mbere y'inama y'umunsi wa mbere ariyo ku wa mbere nyine. Uyu munsi rero turagira ngo mutubwire uko inama y'ejo yagenze ari wo munsi wa kabiri. Ejo kuko nari nabibabwiye mu gitondo, twakoreye mu matsinda, twatangiye ibiganiro hagati y'amoko. Gahunda y'inama yari iteganyijwe ko noneho amoko azaza avugana abiri. Ejo rero nk'ubwoko bwacu twatangiye n'ababembe, nibo twatangijanyije nabo. Turangije mu ijoro twaje gutangira n'ubwoko bw'abapfurero, ntabwo twarangijanyije nabo, twaraye tuvuye aha dutinze nka saa 4 z'ijoro, ariko ubu mu gitondo nibo tugiye gukomezanya. Ku bugufi, ku bwoko twabonanye nabwo bw'ababembe, turasa naho twateye intambwe. Twasanze ibibazo byinshi cyane cyane ari leta yabiduteye, kuba itarakoze inshingano zayo zo kurinda abaturage n'iriya mitwe y'inyeshamba iduteza ibibazo hariya, ikitwara kuriya yitwaye kugera aho isenyera abaturage ikabatwikira ikabica, nuko nta leta yagize icyo ikora. Icoco rwose twacumvikanyeho. Ku bindi hariho ibitureba nk'amoko nyine abana, nabyo twasezeranye ko noneho tugiye gutangira ibiganiro bizahoraho, tuje tubonana kandi kugira ngo turebe ko noneho twakingira byinshi biri imbere, aho kugira ngo tuze tubonana ari uko umuriro wamaze kwaka, noneho tukaba twashiraho urwego abantu baza baganiriramo, ndetse rurimo n'abantu bo hasi babizerwa, twavuga mu moko yose, bakaza babonana buri gihe bakabwirana kuri kandi kibi bakacamagana bose bari kumwe bakireba.
numva byatangiye neza. Navuga ko ikiganiro cyacu n'ababembe rwose cyagenze neza. Ubu ngubu icyo kuko nari nkubwiye icyo tugiye gukurikizaho ni abafurero. Nyuma niturangiza abafurero turabonana n'abavira, hanyuma tuje kubonana n'abanyintu nabo. Aho niho tugejeje. Numva ayo moko yandasigaye turaganira nabo uyu munsi. Ejo tuvugana mwavugaga ko ngo barimo babita abanyarwanda, ndetse uvuga ko ngo mugiye kuja kubiyama. Byagenze gute mugezeyo? Ni koko twasanze ndetse ngo mu ijoro hari n'amakuru twaje kumenya ko hari abanyapolitike basa n'abari baduteze umutego mu ijoro batangiye ngo kubabona bababwira ngo base n'abatangira kudutera amagambo mabi yatuma duhagarika inama. Kandi koko tugeze mu nama twarabibonye, batangiye guhaguruka batwitsa abanyarwanda. Turaceceka turifata. Nyuma tuza kureba ubuyobozi bw'inama, uwatowe na perezida guhagarikira inama twaramubonye, turabimubwira tuti biriya bintu ntitubyihanganira. Niwe watubwiye ko yaraye yicaye yamenye amakuru ko hari abanyapolitike bashaka kuwuriza mu iyi nama, atari ko yabihosheje. Nawe yabyumvise ariko aradusaba kwihangana, ntaco bitwaye. Ibyo bavuga nawe aragaragaza kubyiyama mu buryo ashobotse, ariko bye kuduteza gahunda yacu nico tugera gushobora kugeraho. Tugeze rero mu biganiro twatangiye n'iryo jambo twarigarutseho, twababwiye ko iryo ryo ntabwo ryasubirwamo. Tunabibasaba kwiyita izina n'uburenganzira bwacu, n'abandi nabo haba nabo twatangiye kabafurero. Twarababwiye tuti mwahoraga mwitwa ko muri abafurero, ubu ngubu mwarahinduye usigaye mwita ngo muri abafuriro. Mwari mwumva tubatunga urutoki ngo se kuki mwahinduye izina? N'uburenganzira bwanyu, n'ejo mushobora gufata irindi zina mukaryita. Natwe hari impamvu zatumye duhitamo kwita abanyamurenge. Ubwo rero ibyo byo ntitwanarwa tunabiganiraho. Uko mwavuga uko ariko kose ntimuzari-tuvanaho, kandi ntitubasaba kubitwemerera, n'uburenganzira bwacu. Ibyo ntitwabishiramo no mu manegociation, ni mu magambo duha tubabwira mujemere dushorerane, mujange nta kibazo, tuzakomeza tubane, ariko twebwe twitwa abanyamurenge n'iryo zina ryacu. Nta muntu wari we wese uzaridukizaho. Ibyo zo mubimenye, kandi kuko ariko kuri nihame tutasubiraho. Ku bugufi naho ngaho tugejeje mu biganiro byacu. Mu biganiro byose uko biri kwevoliwa, uko abo mwabonanye, abo mutarabonana, bombe mbaretse, ariko sari icizere mubona kiva muri ibi bintu? Hari icizere mufite ko intambara igiye guhagarara bivuye muri ibi biganiro byanyu? Niko twabivuga kuko nico twasabye, ariko bizakurikirana n'imyifatire ya leta. N'ubundi twaravuze tuti bariya bose bari hariya bitwaje intwaro, leta ifata ingamba, intambwe ya mbere yo kuganira nabo. Imitwe yose iri hariya, hari abashatse kuvuga ngo abacu abanyamurenge nibo baherutse kuva mu gisirikare ngo leta igende bafate ngo ihane abandi ba deserteri bose. Tubereka ko iriya mitwe yose iri hariya yindi y'abandi moko nayo iyobowe n'abantu bari mu gisirikare ariko bakivamo. Ntabwo bafata gusa ibyejo bundi tutangirire kuri, tutari ko bose n'abana bacu. Leta nigenda ibegera ibaganirize. Wemeye kurambika intwaro, bazumva akababaro kabo kabari ku mutima igituma barwana. Utazemera rero ico gihe leta yamufatira ingamba, ariko twe twasabye ko leta yakora ibiganiro n'abariya bose, baba bagiye nyuma baba bagiye mbere, ikaganira nabo, ikamenya impamvu zabajanye, ikazikemura, noneho hanyuma ikabona kubasaba kugaruka nimba basubira muri leta cyangwa basubira mu buzima busanzwe. Ico nico twashoboye kumvikana mu matsinda twakoze ejo, niyo recommandation twahaye leta. Ntabwo bari kubashinja ko bamwe muri abo basirikare muvuze batorotse igisirikare ko wenda mu bari inyuma mwe b'abanyamurenge? Oya, nta muntu wabirasuye muri ubwo buryo, nta wabivuze, nta nawe dutunze urutoki ko icakora ico cagarutse cyo nuko bari ko bavuga bati
abo bose leta nanone igomba gushakisha gukora itohoza ikareba abantu babari inyuma baba bari mu nzego za leta cyangwa mu gihugu nabo ikabahagurukira. Ibyo barabivuze, ariko icyo twagarutseho nuko abantu bose bariya bagiye bakora amarorerwa mabi yo kwica abantu kandi bazwi. Nanone naho twoja muri gahunda yo kuganira nabo, bariya bicanyi bagomba kuzakorwaho amankete bakamenyekana, igihe cyazagera bagashikirizwa ubutabera bakabibazwa, kuko nanone abantu bataragera mu mwanya wo guhana abantu bakoze ibibi ntabwo leta yakwiyubahiriza. Niyo ntego tugomba kujamo, kuko bagomba gufatwa bagahanwa kandi bagacira urubanza rukurikiranye n'ibyaha bakoze. Dusoza ndumve ibintu byose amakosa yose muyashira nko kuri leta, mwebwe n'abandi mwabashije kuvugana bababembe kuko wari ubivuze. Hari naho uvuze ko ngo uyu muntu uhagarariye leta hano yamenye ko abanyapolitiki bamwe ariko bashaka kwicirira ibiganiro, none iyo leta izi ko hari abantu nk'abo nta gitangaza kirimo ko wenda abo bashaka kwica ibiganiro wenda ari nabo bakuru b'imitwe imwe n'imwe. Iruzo murabitekereza wiki cyangwa se leta yo? Ibyo nabyo twabivuze rwose, twavuze tutabantu bahora bahaguruka bakaja kuri za radio, bakaja mu mapresse, bagakoresha n'amaudio atabariza abantu kugumuka no kwica abandi. Tuti ntabwo zigomba guhagararira aho ngaho, bose barazwi, nanone bagomba gufatwa nabwo bakabazwa uruhari rwabo, kuko discours ikozwe n'umunyapolitike, umuntu ari ministre uhaye ukora cyangwa se udahaye ukora, ariko deja n'umunyapolitike ijambo avuze abaturage bararyakira. Habaye ryavuzwe iryo ryo ryose rikaba ryarazanye ingaruka mu mibanire mike y'abaturage, iryo rero naryo abo bantu bagomba kuzabibazwa. Ibyo twararivuze rwose. Reka dushimire muzehe Mutware Tade atugejeho incamake y'umunsi w'ejo kuwa kabiri, ahari turanga tumushake nimugoroba kugira ngo atugezeho ibiganiro byose by'iminsi 3 ico byarangije byemeje. Reka tuyifuriza umunsi mwiza mwese, Imana barinde, turi kumwe. Bye bye. Murakoze.